woɓɓe kono wala accude few ko no watta e hino ɓiɓɓe ɓen so acciti no gasa ɓe weemay hino jogagol son o heɓay haray no metti fi ko honno honɗum o hani wadde andi ari hadis mi tefaali andugol sellugol makko ma angal sellugol makko goɗɗo go ari tawi nelaɗo o wi nelaɗo inna mraati da laamisin o wi nelaɗo sonnajo an on ruttata jungo memowo mana ɓaƴuɗo mo o aray honno mi watta laɗo maki talliqha ko attanaymo ko accutumo gorko o wi lakinni uhibbuha kono noon miɗo yiɗimo mo welanmi kono miɗo yiɗimo mana himo welanmi ɗan maki am sikki ha awa jogi to iɗa enen kadi ko ɗon ɗo wiyeten oɗo aw wala ko wiyete mutalliqha accutumo sonnajo ma so sutti jindugol si o jaɓali accude an accutumo ko on no waɗi wona bakkatu ko heɓoyta kon tun na ɗum noon tun woni ko mapini no mapini piiji ɗiɗi ta o yahu o ƴettoya reedu ton o ara o bakka ndun ɗon reedu e konti ma konta e ɓiɓɓe ma ɓe mo jahaka e ɓiɓɓe ma ɗon ko tanago tanaɗi mo ko raɓayde o adda o jonne ɗum infection ma sida no hulɓini tammum ɗum haray anta dayus waddayusu la yadkhulu janna anduɗo ɓeyngum oɗo ko suddiɗo landi jombaɗo o humpitino moodi makko no faala ƴamude no faala jombude kadi fayi faalaka ɗum ko honɗum l'islamu wi ɗum tawsi no sella ka debbo shartinana moodi muɗum wonde si a jombay goɗɗo wona e me woni e suudu wotudu nam hada shartu jaizun inda al aqdi wa bada al aqd sharti oɗo ɗo sella sonnajo oɗo waɗɗo o condition fewndu ko moodi makko ƴamaynomo mo wawno wadde condition mi jaɓay jombami kono noon si a jomboyay goɗɗo go watta e an wona e hoɗi men e suudu woturu a jaɓi si o wanno ɗum ɗon kan haala alano almuslimuna ala shuruti julɓen ko wede chartiji maɓɓe ɗin kono no woodi karama koɓe go wiɓe hay ɓaawo o jombimo himo wawi wadde on condition si a jombay goɗɗo wattida e an ɗo ko men wonata e suudu woturu ko woni si o wowlali ɗum ha gorko o jomboyi goɗɗo addi o wawata wigol ɗum ɗon joni min wondata e suudu woturu ko be ɗaɓɓanami suudu wondugo ɓay tun o waɗano charti on ha gorko on jombimo addi ɗum ɗon haray haala ala hande kadi on charti ton ala ton ɗum ɗo komin haytul jawas amma ko ɓuuri moƴƴude kon ko yo jaɓuɓe wonda nokku nguutu ɗon woni yurmen nden ko ɗon wonata hakkude maɓɓe kanko e moodi makko ko ɗon e foygitanto kadi moodi makko o wonugol tawa ko nokku gotum yani so oori ko nokku gotum o jaaƴorta no ɓuri tawa o oray o jaaƴora ɗo o ora kadi o jaaƴoroyaɗa kono noon ko julɓe haldi fotti wo e chartiji haray ko yoɓe hutor ɗum fi kala ko wiɗen kon ɓay o waɗano charti fewno ko o jombete no woodi karama koɓe goo wiɓe so waɗi charti ɓaawa ɗum ɗon on charti ƴettatake few ko chartiji waɗaɗi ɗin ado o jombede ko ɗin ɗon waɗɗi moodi makko hunnugol amma ɓaawo o jombama chartiji condition ji ko watta e hoore moodi makko kon ɗum ɗo jaɓatake on wigo joni min a jombilan kono naya jombo hande kadi goɗɗo watta e am ma ɗum min hoɗatano ko gotum ma naya naɓan fuuta ma naya yahu accami ɗo ma ɗum ɗon fof ko watte chartiji ɗin ko watte ko ado dewgal ngal humede
sabu ko sayyidna Umar wi ko maqati'ul huquqi inda shuruti, yani haqqeji ɗin ko ɗi sendete ko fewno ko charte ji ɗin watte ɗon. Charte ji ɗin kadi ko ɗi watte ɗon ko ado piiji ɗin fof lawade, ado lawade. So on tigi acci ha laawike so lowoyi si'ay. من ترك الله الهور ثوابا. السؤال السادس: العمل بموجب إقامة شخص على أن يقتسم المحصول أو على أن يقتسم المحصول هل يجوز ذلك؟ أودو كو لاندي أو وي كانكو ياهي إليد كايدي جي لاندته 16 jours o mara kaydi 16 jours joɗagol e leydi ndi, goɗɗo go kañum no mari kaydi, ene no sella ka on ɗon luɓa mo kaydi mum ndin o golliroya ndin kaydi ɗon ko o heɓoyi kon ɓe senda no ɓe halde ɓe fottiri wo, yalli ɗum no dagi ka dagaki. hadi min almasail almustajidda, ɗum ɗo ko e piiji kesi ɗi alano law, ko waɗi law noon neɗɗo ko ɗaɓɓirte kaydi o ɗaɓɓata fi wonugol e leydi yo heɓu kaydi fi yo wonu ka leydi ɗon. wan leydi ndin fopp ko Allah jeyndi, o waɗandi kadi jiyaɓe ɓen fof mo be hoɗay ka faala wonay ka faala, ko woni an ka jeyanɗa hoore ma ɗon, ka danuɗa suudu ɗon ma ka wurntuɗa ɗon ɗon ko an jeeyi. kono go leydi ndin fof ndi ɗo ko gouvernement kaarijo jeeyi, hoɗata ɗo sina kaarijo e kaarijo. hari law feno ko l'islamu ari, hari ko galleji ɗiɗi woodi, ko darul islam e darul kufri. galle l'islam e galle keferagal. kala ka tata ko julɓe ɓen laami ɓe wiyete ko darul islam, kala ka tawata na julɓe ɓen laami ɓenne ko darul kufri. joni noon fof jillodiri ihtalata alhabilu binnabili, joni nangowo liƴƴi ɗin on e wañowo ka borure on fof woni hunde wotere. joni hay ka leyɗe julɓe sa yahi ko a julɗo ko ɓe landoma kaydi fi no wonira ɗon, ɓe newnana yawunu ko anzima. ɗum ɗo na farilla wongol ko be heɓa kaydi ndin si joɗɗa ka leydi ka l'islam wona be. wa alayhi, si oɗo luɓimo kaydi mum ndin o golliri kaydi makko ndin mbuuɗi ko heɓata kon taw no dagi. joni noon si tawi ɓe haldi ɓe fotti jon kaydi ndin inni simi luɓete kaydi andin ko be jonnami hunde kaari, mana ɗo na luɓugol ko luwingol, miɗo luwinde ma kaydi andin ɗo. si ɓe haldi ɓe fotti ko luwas location, almuslimuna ala shuruti, julɓen ko wari charte ji maɓɓe ɗin no dago haray ka o ƴetta kaydi makko ndin o yaha o golliroya ko o heɓoyi wo, ɓe senda e hoore no ɓe haldiri noon. suko pourcentage ɓe haldiri, siko o wi joni mi luɓi luwinte kaydi andin kono lewru be a jonnaylam masalam 200 € ma 300 €, ko location haray hino dagi. ma o wiya joni ko heɓoyɗa o en senday mi hendo masalan 30%, angol ɗo henɗa 70%, koɓe fotte mum wo fodde komi faami kon haray no dagi e laala e muɗum. wa billahi tawfiq. سؤال السابع: امرأة كانت مريضة في المستشفى لا تستطيع الوضوء ولم تجد متيمما لأن المكان كله مبلط ولم تصلي وقد رجعت الآن إلى بيتها، ماذا تفعل؟ ɗo ko sonnajum andas ko Italie o wonno ka ko honto tañini ko Italie o woni, o nawni o yahi ka labtane, o waali ka labtane tawi ɓe branche nandi piiji e makko. si waktu hewti o wawata salligade. joni noon o heɓali kadi ka o taamo, kono ɗum haadi o heɓa ka o taamo nokkuji ɗin fof no waɗa kaaro, labtane fof no waɗa kaaro. ɓay noon o heɓali o wawata salligade saabu piiji branchaɗe e makko, saabu piiji e waɗaɗi e makko ɗin. o heɓali ka o taamo ɓay o heɓali leydi fof ko kaaro, o juulali. joni noon o arti ka suudu, ko honno o watta? o falji si a heɓali leydi mbuku leydi ka tamoɗa, a heɓali jaare, a heɓali koccu, a heɓali kaaƴe, a heɓali jengaje, ko heɓuɗa ko kaaro, taamo ka kaaroje juula. kala ko heɓuɗa ka tamoɗa tamo ɗon juula. ko Allah yi fattagullaha mastata'tum, hule Allah foddetaga.
la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha allah fawali wonki kimara feere ɗaɗo maki ida amartukum bi amrin fatu minhu mastata'tum si tawi mi yamiri on hunde waɗe fodde taga mon on taga makko on ɗon ko tamagol ka karoje o juula sen farli neɗɗo woni e nokkure tawi o ala kawtamo few o ala ko salligora no waɗɗimo yo juulu o tamaki o salligaki ɗon ɗo ɓuri sellude konngudi karama ko ɓen bilaray sikki ala e mum sabu imam malik no wi kanko na yo juulu laysa mukhataban bisala imam malik wi ko salliguiɗo ma tamiɗo yamira yo juulu mo salligaki tamaki yamiraka e juulu kono ɗon ko talibaɓe makko ɓen kanko imam malik abdoullah ibne wahabi ko wi kon wonde o juulira e on alhaali ɗon o fillata ko juulu nden kadi ko ɗum ɗo woni ko selli kon ko ɗum hawrodiri e konngol jumhur idan haray no wayi no wayi neɗɗo on ko yo waɗu ber ko mari feere kon ɗon allah langititama ko mara feere kon kono noon ko o mari feere kon so waɗali haray aray e felore no jokkimo wabillahi tawfiq joni noon ɓay hari o anda yo yoɓu ɗin wagutuji ɗon hada la yuakkir ma qarrarnahu sabigan ɗum ɗo bonnitata ko ñinnoɗen kon law wonde mo tewike pas julde wagutumayre o fuɗɗike ha yaltoyi o ala ganto o salike juulude few wonde nden julde ɗo nayo yoɓude en waɗino igrar wonde ko ɗum ɓuuri sellude ko ɗum woni konngol ɓurgol selludegol konngol karama ko ɓen fi kala na konngol jumhur ko konngol seeɗaɓe kono oɗo o anda yani hiya madura to tabar mutaawila oɗo wiyete ko ƴettu no o famiri noon o waɗi tawi faljirano e muɗum ɗum en wiyay ɗo oɗo o watta ilhaq bil muhti wa annasi haray ko yo yoɓu ɗin wagutuji ɗi o juulano fewno ko woni kalabtani o landeke kadi ko honno noon ko yoɓirta ɗin ko wagutu kala so juuli oyo watta oya ka ko yo waɗɗi ko ɗum amma yoɓutugol ɗigol ɗon anni no woodi wiyoɓe si tawi wagutuji fuu to rima wagutu be ko sifa nanndo makko yoɓatamo ani futuro ko fewndo futuro yoɓete geeƴe yoɓe fewndo geeƴe subaka yoɓe fewndo subaka fana fewndo fana alansara fewndo alansara o waye ɗi fopp mo wawi juulugol ɗi nde wotere o juula oɗo o salmina o darna o juula oɗo o salmina o darna o juula oɗo o salmina o darna o juula oɗo o salmina ha ɗi gasa fes simo wawi wadde ɗi fof si o ronki o fowto ha tuma o ɗumanni wo kadi o immo o juula ko noon on ti yoɓirta ɗi wano ɗi feƴƴirno noon ala nahwi ma fatat wano ɗi fatorno noon ko jultano darɗe nayyi fana on alan sara darɗe nayyi futuro darɗe tati geeƴe darɗe nayyi subaka darɗe ɗiɗi wa halumma jarra wa billahi tawfiq sualu athamin رجل تزوج امرأة فسيبها اشتغل بضرتها وهي تحبه ماذا تفعل هل تتركه وتتزوج بآخر أو ماذا تفعل قد أتعبها الهم والحزن oɗo ko sonnajo to bange yewtere makko nden ko yewtere fuladu fulɓe fuladu ɓen sénégal hiɓe sénégal e hiɓe guine bissaw ɓe wiyata mbimami yo mbimami yo o mbiɗo o mbi kam gorko makko woppimo jokki tam sina makko ɗimmo makko o te kanko omo yiɗi gorko makko no feewi noon ɗum o heɓi sunu o heɓi ande o heɓi mapunde gorko makko woppimo tan jokki debbo mum oya te kanko hamo yiɗi gorko o homo suni joni no o mbatta kanko kadi yo woppu o gorko o ɗaɓɓa gorko goɗɗo go ɓe worɓe men o heewi walla yo faɗo tan no watta mbiyetenmo yo muñu ɗo nde hamo wawi muñude mo tagani muñude yo muñ
muñal ngal ngal ɓuri moƴƴude o eto no hettira gorko makko o ƴama haqqiji makko ɗi e juuɗe moodi makko so woni moodi makko boppimo tan jaɓani hamo wawi tortade hoore makko o wawi wiide gorko makko o yoni woppan toptan hoore am ceeran gaccitam so waɗi ɗum gorko makko jaɓi notike mo heen boppi o waɗa edda o wonugol ha o yiya ƴiiƴam laabi tati so yi ƴiiƴam laabi tati kanko o woni laaɓuɗo hankati yoni so tawi o yi soholɗo mo yi gorko goo soholɗo mo kam haray mo wawi jaɓude heen mo wawi resede heen nde wonno gorko mbawa wonde tan tawa o resani wonno debbo kañum kadi wawa wonde har resaka so tawi mo haton jini joni ko ni o mbatta yo ƴeew so tawi mo wawi muñude ta o waɗali bone yo muñ o eto o wawa jaggude joom galle makko o wawa bondude e makko homo yo wallinor jinnaɓe makko ɓe yo wallinor seeranɓe wonɓe ɗo ɓe woni ɗo ɓen kalana moodi makko ɓen kalana gorko makko joom galle makko yo hul Allah homo wawi ballinorde weldi sehilaɓe gorko makko so ɓeɗo fof ronki so ɓeɗo fof mbawali yo jantu kan hoore makko wiya min kam joni wota woppan ɗo ni an hulu Allah komin korɗo Allah mi wata wonde ɓaawa gorko joni woppan so woppimo no mbimi ni o waɗa edda makko ha o yiya ƴiƴam laabi tati so tawi ɗum timmi o yi kan hato jinɗo resudemo kan yo jaɓu resede wabillahi tawfiq. السؤال العاشر يستورد بضائع من الصين ويطلبها بعض التجار ويدفعون العربون ويتعهدون بدفع الباقي فور وصول الحاوية لكنهم يماطلون بعد وصولها حتى يخسر المستورد فيريد الآن أن يضع نسبة مئوية عليهم أي غرامة على المتأخرين هل يجوز لهم ذلك؟ أودوك مسيط وندو سيراليو وندو إنجولادة o wi hiɓe addoya marchandise itta Chine si ɓe waɗi commande yimɓe ɓen ara wersa mbuuɗi e juuɗe maɓɓe no wawi woɓɓe go commande o ko yonta $10,000 ɓe wersa seeɗa ɓeyna luttuɗen ko si conteneur ari marchandise on ari no marchandise on hewtiri ɓe yoɓay ko lutti kon marchandise on ara hewta ka port conteneur on yimɓe buy mbuuɗi mum no nder ton seeɗa kono ɓe yoɓali fuu so ɓe acci ɗon ɓe enni ko tuma yoɓuɗon on fop ko haalduɗen ko ha gayni simi yaltina conteneur on conteneur sirsare ƴawaymo si o yaltinimo o addi ɓe hendike marchandise on mbuɗɗin karan hettorta ma si ɓe addi ɓe stocki ɓeya jokka haaju muɗum fayda hara ɓe hittina hande kadi argo yoɓa hen dow marchandise maɓɓe o ɗum causana ɓe honɗum kanko adduɗo marchandise on causana mo pertugol ɓayɗen andi cewɗi waɗa e ƴawa cippo si tawi kadi ɓuɗɗin dembino ko gotu ɗi yiltidiraka ɗen andi ko ɗon ɗi ñamoto o wi joni noon fi rentagol on perte ko honnugo faala ko waɗugol pourcentage e hoore mbuuɗi ɗiɓe yaltiniri marchandise on ɗi ma mbuuɗi luttuɗi ɗin e hoore ɓeya e misal joni si wona ko $3,000 lutti on tigi yoɓali ɓe waɗat ɓe ɓeyda ɗon masalan 5% koye misal tumi waɗi ɓay ko noon o wiiri ɓeyda 5% e hoore majji tawa joni ɓe yoɓayɗi ɓe yoɓa kadi 5% majji ma 10% ma no ɓe ɗumannori wo est ce que ɗum no daganiɓe
dagorano taho kanko oɗo wonɗo e importude marchandise ittamo Chine fannin o soodalimo ton ma o waɗi commande ha anda ɗo joni usine on ƴettanimo garanti men moƴƴinante ɗum ɗo ɓay a wersi dagay ka o yeeya nelaɗo maki sallllahu alayhi wa alihi wa sallam la tabi bima laysa indak ay la tabi ma la tamlik wota yeeyu ko a jogaki mana ta yeeyu ko a jeeya fanni marchandise on wonali e konti makko kanko julajon tawasi marchandise on perdi Chine ton ko kambuɗi makko boni daga ka o yeeyamo Sierra Leone si tawi noon o woni e compte makko usine o moƴƴini représentant makko on yahi daari tawi ko marchandise makko on ni haysi o waɗalimo taw ka conteneur o noddimo hi ko onno ɓe hunni usine o ɓe moƴƴini dey joni meɗe dadno men déplacera men adda ka cargo men waɗa ka conteneur ɗon himo wawi yeeyde par ce que woni compte makko ɓay ɗon joni si boni ko kanko ko makko boni himo wawi yeeyigol ɗum woɓɓe ga ɗo ko sengo go kono on tigi no waɗi tun commande yo ɓaali usine on fayda ko yani ko yawgol ɗaɓɓoya ko représentant makko on ton woni e yahde ɗaɓɓoya hay o heɓali taw daga ka on tigi ƴetta ga mbuɗi yimɓe ma haalida ga e woɓɓe on marchandise ɗon ɓay wonali e compte makko to joni noon si woni e compte makko no wirɗen ni o haaldidi e woɓɓe ga ɓe wersi goɗɗum ɓe fodi goɗɗum go ɓe wersoyatuma marchandise on ari hewti marchandise on aroyi ɓe waɗi ɓowran yororan no famorta noon wona yo faw yo ɓeydu ñamande nde ko honno ngo watta joni marchandise on ko kanko jeeyimo joni joni ko wimo awa o marchandise ɗo joni mi yeeyitay on mo ɓay en halduno on hunnali joni o woni e compte amin joni ko en fuɗɗoɗa e ngeygu e baa joni noon no wawi harana ko o yeeyinoɓe law kon prix mo o yeeyinoɓe law o woni e yeeyirdeɓe joni o yeeyiraɓe joni prix ka tawata o perdata si tawi ɓe haalno joni o téléphone ɗo ko 1 million ɓe haaldi délai si o hewti ko balɗe ɗiɗi wonata haray on addi joggu makko o inna so on addali haray o wontani lammin so on falama hettoydemo ko yeyi kadi ko ngeygu wongugo ɗum waɗa hara ngu firtiki few ɗo on tumati si tawi o tawi joni ko so yeeyimo 1 million 200 ko ɗon o woni o perdata ko ɗon heɓata tono o ina joni awa hino ɗo joni marchandise on ko min jeymo joni ɓay ko halduɗen ko on hunnali o wonti e compte an joni faala ɗo on no wa arde sooda min mi yaltinimo ka port mi waɗi fereji am mi yaltinimo ka port on yoɓali ha mi yaltinimo joni ko marchandise an joni haray ko yomi yeeyi on haaldi fotti men arno on ɓay on yoɓano on ɗon firtike fes on firti ko haldunoɗen ko on firti waktu ko halduɗen ɗon mi tawi on naadilan e probléme haysa baysa joni marchandise on ko min je mi yaltinimo joni koye compte am mi yaltinimo so on faalamo joni komi yeeyi to ɓe haalda prix ɓe fotta andi kalislam ñamande ɗaɓɓirtake jawdi kalislamu ñamande ɗaɓɓirtake jawdi few ko Allah wi kon wa in kana dhu usratin fa nadiratun ila maysara mo ñawlike tawi délai hewti ka o yoɓaynoɗon tawi o mara o taganaka ko yo muññane ha tuma o heeɓi o no waɗɗimo noon kanko julɗo on si o heeɓi hewti ka halda yo yoɓe ɗon yo yoɓu laaɗo maki matlul ganiyi zulmun yuhillu irdahu wa uqubatahu ɓowran yororan marɗo ñawliɗo heeɓi ko yoɓitira délai date kaɓe halduno ɗon hewti o waɗi ɗon ɓowran yororan o yoɓali haray ɗum ɗo ko tooñe no dagina lettugol mo no dagina kadi wirtugol mo hersinamo donc haray ko l'islam kañum ko ni wiiri si a mari ko ya yoɓu forcé farilla si délai on hewti si a mara forcé ko yo a muññane ha tuma heɓuɗa o kono na ko ɗaɓɓire ñamande inne joni ɓay délai on hewti a yoɓali imma an taqdiya wa imma an turbiya
imma yoɓa ma ɓeyden mi ɓeydani la janngal an kadi ɓeyda ñamande nden hada huwa ribal jahiliya hada la yajuzu en torki allah yo hawrin e sawaba haray hande on ko ɗo wonɗen e darade oɗo noon no nandita wasina kanko fi woni jeynaki to ndu nana ko kanko ɓaare mo mari correspondant ton koye ɓe rewi e junngo makko ɓe soodana ɓe hande joni koye ɓe innugol inne on tigui lam faala makiti kaariɓe ɓe rewa noon e junngo makko ɓaara kanko mari correspondant ton o soodan par ce que nder ko yewtere makko nde mo wii so tawi woni makiti on o heddike kapooru ton suri sare ko nangata kon ɓeya ndi ko ɓeya o soodani naafi makko ko nangata kon ɓeya arayno ɓuri ɗuɗude pourcentage kamɓe ko ɓe landoto kon ɓeya si ɓe yaltini makiti on woni mana ko lombiɗo ko lombiɗo joni kanko na kanko ɓaare mo mari correspondant to koye ɓe rew e junngo makko o sooda kono ko na fof ɓe yoɓatano o soodino ɓe addi haa ɗo andi aray continue e ɓe to kadi no gasa ɓaara ɓe mari ɗum rédaction ara no gasa o yoɓali e fof joni noon ko si ɓe hewtiɗo ɓe yat ɗumanno ɓe yande o yaltinimaki toon ɓe yoɓa ɓe on joni noon si o addi ɗo ɓe accimo ka fof kon siri sare ko nangata ɓeya ko no ɓurɗude si ɓe o sardi ɓe sardike kamɓe ɓe yaltinimakiti on ɓe waɗimo ka e stock maɓɓe ton ano jiiɓodiri noon joni en ɓeyda wadde tawde masala on seeɗa ɓay ɓe noddiran ɗo waktu on yoni inchallah ɓeyɗan sifanade la moƴƴi mais ɓe filtoɗen landal ngal inchallah jasakumllah khairan barakallah